Jesus' name I Jeesuse pray. nimel palun seda. Amen. 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 Okay, let's turn to 2 Corinthians. Avame üheskoos teine kiri korintlastele, It's a very powerful and also a famous verse. üks väga tuntud ja väga väeline kirjakoht. 2 Corinthians Teine korintlastele, chapter 5, 5 verse ja 17. 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Teine korintlastele 5 peatükk 17. salm. Therefore, if any man in Christ, Niisiis, kui keegi on Kristuses, he is a new creature. siis ta on uus loodu. All things are passed away. Vana on möödunud, Behold, all things are become new. vaata, uus on sündinud. There is two things I would like you to notice. Pane siin tähele kahte asja. Any man, Kui keegi, kes iganes, amen, amen, whether they are black, olgu ta white, mustanahaline, valgenahaline, yellow, red, kollane või no punasenahaline, matter what their color is, mis vahet, mis iganes nahavärviga ta on what is their language, või mis emakeel tal on, what nationality they või mis belong, iganes rahvusest inimene on what age group they are, või mis vanuserühmas ta on parasjagu. if he is in Christ, Kui inimene on Kristuses, he is a new man. siis ta on uus inimene. Amen. Amen. He's a new man. Ta on uus inimene, uus He's a loodu, new man. uus inimene. You have to look at your children, no matter what age group they are, Vaata kas või oma lapsi, mis iganes vanuses nad ka poleks. especially Alpha generation. Eriti vaatame They alfapõlvkonda. are coming to this church, they listen to the word of Nad God. käivad siin koguduses, kuulavad Jumala sõna. As older people, we have to look at them as new person. Ja vanemate inimestena peaksime nendes nägema uusi inimesi. They are new men in Christ. Nad on uued inimesed Kristused, uued loodud Kristuses. Amen. Amen. Not just because they are children, Mitte ainult sellepärast, et nad lapsed or on. they are not new men. We are the only one new man. No, 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 no. Umbes nii, et nemad ei ole uued loodud, et meie ainult oleme. Because Nii ei ole. the word of God said, Jumala sõna ütleb, if any man in Christ, ta ütleb, kui keegi on Kristuses, whether they are 5 years, 3 years, they recognize and say they love Jesus, olgu ta 3-aastane, 5-aastane, kui ta ütleb, et ta armastab Jeesust, they are a new man, new creature. siis ta on uus inimene, uus loodu. Amen. Amen. Look at each other and say, you are a new man. Vaata oma naabrile otsa, ütles, et uus loodu. You are a new man. Sa oled uus inimene. All things are passed away. Vana on möödunud, You are a new man. sa oled uus inimene. If you are in Christ, you are a new man. Kui sa oled Kristuses, oled sa uus inimene. Let us take this word, vata. Ja vaatame nüüd seda sõna vaata. This word, it is written there, 5:17, vata. All things are become new. Ja siin lõpufraasis ütleb, vaata, uus on sündinud. What is the word behold means? Mis see vaata, mis see on siin? That's a very powerful word that Väga väeline has sõna, been instructed. mis meil on siin kirja pannud juhiseks. It means See tähendab, look, vaata esiteks, eks ole. pay attention, Pane tähele, see, näe, look closely, vaata tähelepanelikult. stop and notice. Peatu ja märka. This is something wonderful or important I am showing you. Ma näitan sulle midagi imelist või olulist. That word is asking for attention. Ehk siis siin palutakse meie tähelepanu. That word is asking you to be focused. See sõna ütleb, et me peaksime keskenduma. Like for example, mothers and grandparents, whenever you talk to your grandchildren Näiteks, kui sa lapsevanemana või vanavanemana räägid oma lapsega, and you want lapselapsega, them to pay attention, ja sa tahad, et laps paneks tähele, what do you say? mis sa ütled? Listen to what I'm saying. Kuula nüüd mind. They might be playing, maybe they are focused here and there, playing Võib-olla, games or talking to other Laps children. mängib või suhtleb seal ja siis tema keskendub kuskile mujale. And you are telling, you want to pass them a important message. Aga sul on neile midagi tähtsat öelda. What you will say? Mis sa Pay ütled siis? attention. I'm telling you, listen carefully. Mis sa ütled siis? Pane tähele, kuula mind. I am going to the market. Mina lähen nüüd turule. I will close the door. Ma panen ukse kinni. Don't open the door until I come and say, my grandma is here. Ja ära ava kellelegi teisele usk seni, kuni mina tulen ja ütlen, et vanaema või ema on nüüd kodus tagasi. And you know your children whether paying attention or if they focus. Listen, do you understand? Do you understand? Ja siis sa tead, sa näed, kas su laps paneb tähele või ei pane tähele. Ja siis sa ütled, kas sa ikka kuuled mind, kas sa ikka paned tähele, pane nüüd tähele, kuula mind nüüd. Then they say, yeah. You say, look, listen, I am going, never open the door.
to anyone. ehk siis, ja siis sina ütled ikka, et kuule nüüd siia, poiss. Mina lähen nüüd turule, sina ei tee ust kellelegi lahti. What you are telling to the child? Mis sa räägid lapsele? Pay attention to what I say. Pane tähele, mida ma räägin. Look, Vaata nüüd. pay attention, not to open the door until I come. Pane tähele, ei tee ust lahti enne, kui ma tagasi tulen. That is what behold means. Vaata. Seda see vaata tähendab. Pay attention. Pane tähele, Look closely. vaata. It's an important message I'm giving you. Ma räägin sulle midagi olulist. And what is the message? Ja mis see sõnum siis on, see oluline sõnum? If any man in Christ, Kui keegi on Kristuses, he is a new creature. siis ta on uus loodu. All things are passed away. Vana on möödunud. Behold, all things are become new. Vaata, uus on sündinud. It is a message that every believer have to pay attention, Iga usklik peab sellele kirjakohale tähelepanu pöörama. not once, Mitte üks kord, but the day we accepted, till now we have to look at ourselves as new person. vaid päevast, mil me saime päästetud, eks ole, võtsime vastu Kristuse, siis sellest päevast alates kuni praeguseni, kuni edaspidi, me peame nägema endas uut loodut. Amen. Amen. It's not just when we receive Christ, yes, I'm a new man, hallelujah, praise God, and we forget it. Ei ole nii, et jah, et ma sain päästetud, ma olen nüüd uus inimene, halleluuja, ja siis ma kõnnin edasi ja unustan ära, mis ma just ütlesin. Ei. Ei ole nii. You can be an old believer, Sa võid olla juba kaua aega usus, but you are a new man in Christ. aga sa ikkagi oled uus loodu Kristuses. Time does not change you from old man to old person. Et see ajapiirang või see, et aeg jookseb, see ei tähenda seda, et see uus loodu vananeks kuidagi. In Christ, Kristuses as long you are in Christ, you are a new man before God. tingimus on see, kuniks sa oled Kristuses, siis sa oled uus loodu. He see you as new man. Ta näeb sinus uut loodut He see you as all things are passed away. ja ta näeb seda, et vana on möödunud. Are you all with Oled me? sa siin? I want to give you an example. Ma toon sulle näite. For example, Näiteks a woman who was born to a prostitute, üks võib-olla a woman who is born to a prostitute, et ütleme, et naine, kes sündis prostituudi perekonnas who followed the same path as maybe her mother, her grandmother. ja võib-olla hakkas järgima siis samu radu, mida järgisid tema ema, vanaema. Maybe her job can be a family trade where they do prostitution, Ja võib-olla tema amet ongi sellega seotud, kus nende pereäri võib-olla ongi prostitutsiooniga which seotud. has passed on to her. Ja siis anti talle edasi, pärandati talle So nii-öelda. naturally, she will see that trade as a lineage. It is something that has passed on, and she has to work for it to earn a living. That is what they Ja have been, siis, her brain, her mind has been set for. Et tema siis saab niimoodi aru, et noh, et see ongi tema töö, kuna perekonnas on seda tehtud ja siis tema peab seda edasi kandma, edasi tegema, eks ole, et see on nagu nende pärand. Then one day, a good, loving, and kind man came into her life. Aga siis ühel päeval tuleb tema ellu üks hea ja lahke inimene, armastav mees. A man who loves her for who she is, Mees, kes armastab teda sellisena, nagu ta on, accepts her võtab ta vastu as his wife, oma naiseks. gives her all the honor and respect Ja that every woman deserves. Peab temast kõigiti lugu, avaldab talle sellist austust, mida väärib iga naine. She left her trade, her prostitution, because this man have accepted her and married to him. Ja nüüd see naine siis jättis oma selle ameti nii-öelda, enam ei tegele sellega, sellepärast et see naine abiellus selle hea ja lahke mehega. They live a very happy life. Ja neil on väga õnnelik elu, However, kuigi samas soon when she begins to encounter some of her former clients, hakkab see naine varsti kohtama mõningaid oma endisi kliente in market, shops, kuskil turul või poodides või or social events, mingitel üritustel. please always remind her of her past. Ja see kõik tuletab talle meelde seda, millega ta enne tegeles. And maybe some of the men even try to invite her again, urging her to return Ja siis to võib-olla her mõned old mehed life. siis püüavad teda uuesti sellele rajale kutsuda, öelda, et lähme teeme seda uuesti, et kutsuvad teda vana elu juurde tagasi. But what she does, Mida naine teeb? she stands firm and says Ta no. seisab kindlalt ja ütleb ei sellele asjale. Now she see herself as a wife, Ta näeb ennast nüüd pereemana, naisena, she see herself as a mother. emana näeb ennast ja So she recognize who she is now.
sest ta teab nüüd, kes ta on. So whenever the clients invite, she will say, no, that is my past life. Ja millal iganes ta kohtub mõne oma vana kliendiga juhuslikult ja I'm need now a kutsuvad teda wife. sinna, siis ta ütleb ei, et see on minu minevikus olnud, et nüüd ma olen, I'm a wife to a good man. Hea mehe abikaasa, He loves me. ta armastab mind I'm not going back to that old life. ja selle vanaelu juurde tagasi ma ei lähe. I'm responsible mother to a child. Ja ma olen nüüd ema, ma vastutan oma lapse eest. So what she does, Mis see naine teeb siis? she always remind her that is a past life. I don't want to discuss about it. Et ta tuletab enne selle meelde, et oli küll vana elu, aga ma ei taha selle juures peatuda, ma ei taha selle üle arutleda enam. Even though she faces challenges, Kuigi kindlasti on elus ka väljakutseid tal selles sfääris. the love for the husband and for the child, she will never return to her old life. Siis tänu sellele armastusele, mida ta tunneb oma abikaasa vastu, oma lapse vastu, siis ta ei naase enam oma endiste eluviiside juurde. That is true love. See on tõeline armastus. That is what God is telling. Once you were in our old life, Ja seda ütleb ka Jumal, et kunagi olid sa seal kuskil vanas elus. we might have our own way of seeing things, Võib-olla nägime asju omamoodi. our old identity, Meil oli vana identiteet. how our family looked at us, Võib-olla meie pere nägi meid kuidagi teistmoodi. how our friends, teachers, and surrounding looked at us, viewed us, Et kuidas meie sõbrad, meid ümbritsevad inimesed meid vaatasid. even how you look at yourself. Ja ka see, kuidas sina iseennast nägid. The lust, the sickness, hatred, Igasugused himud ja haigused ja vihkamine oli seal. anger once controlled you. Võib-olla mingi viha oli, mis sind kontrollis. But that life is over. Aga seda elu enam ei ole, see on läbi. The moment we meet our bridegroom Jesus, Sest hetkel, mil me kohtume oma peigmehe Jeesusega, we are married to him. me oleme nüüd temaga abielus. Even these kinds of the clients that is hatred, lust comes and invite you, Isegi kui tulevad nii-öelda need vanad kliendid nagu viha ja iha ja kadedus ja mis iganes ja kutsuvad sind endaga kaasa, even gossip Või- or any kind of sin try to invite us, mis iganes tagarääkimisharjumus või mis iganes veel, mingisugune patt tahab sulle uksele koputada ja sind endaga kaasa kutsuda or even tempt us, või kiusata sind, we will say no. sina ütled ei, Hey, ei, why? miks? I'm married to a Christ. Mina olen abielus Kristusega, I will never hurt him. mina ei tee talle kunagi liiga. I don't hurt him. He's my bridegroom. Ma ei tee oma peigmehele liiga, ta on minu peigmees. All these clients, we say no. Ja ma ütlen nendele vanadele klientidele ei. That is my whole life. See oli kunagi vanas elus. I have nothing to do with you. Mul ei ole teiega mitte mingisugust Now pistmist. my life is joy, peace, love, Minu elus on nüüd rahu, rõõm, armastus, kindness, headus and all that is in Christ, because I and Christ are together. He is in me and I'm in him. ja kõik see on Kristuses. Tead, miks? Sellepärast, et tema on minus ja mina olen temas. Because I am a new man. Sest ma olen uus inimene, uus loodu. Hallelujah. Halleluuja, Hallelujah. halleluja, Hallelujah. halleluja. We are a new man. Sa oled uus The day inimene. we have accepted Christ, till now, God sees us as a new man. Sellest päevast, mil me võtsime vastu Kristuse kuni tänaseni ja edaspidigi, näeb Jumal meis uut loodut, uut inimest. The most important thing is, do we recognize the new man in us? Nüüd oluline küsimus on see, et kas ka meie näeme endas uut loodut. That uut is why inimest. my title today is Empower the New Man Within You. Sellepärast ongi minu pealkiri täna, et anna jõudu uuele loodule enda sees. Because God sees you as a new man. The day you born till you meet him, you are a new man. Sest et Jumal näeb sinus uut loodut. Sellest päevast, mil sa võtsid Jeesuse vastu, kuni sa kohtud Jumalaga, ta näeb sinus uut loodut. It's not a one day just you are a new man and after that you become an old man. Et ei ole niimoodi, et jah, ma sain päästetud, ma olen nüüd uus inimene, aga homme olen ma vana inimene tagasi. Nii ei ole. You are a new man till we meet Christ. Sa oled uus loodu, uus inimene, kuni sa kohtud Kristusega. Are you all with me? Oled sa siin? Do you remember the story in Joshua? Kas sa mäletad seda lugu, mis on kirjas Joosua raamatus? Rahab? Rahabist. How many people know that story? Teate seda Rahab. nime Rahab esiteks ja Jah. millega ta seotud oli? Rahab is a prostitute Rahab oli ka prostituut. in the Bible where she helped to Aga? hide the spies. Tema oli see,
kes aitas salakuulajaid varjata. Yeah, Joshua, the 12 spies who went to spy the land. Et läksid välja salakuulajad, eks ju, ja siis seda maad vaatama. Where she will hide one of the spy and on the roof, Ja a house siis roof, Rahab roof of a house. peitis 2 nendest oma koja katusel. And what she will say? Mis ta ütleb seal? She will say, spare me and my family. Ta ütleb, et teeme nüüd nii, et kui te tulete siia seda linna võtma, siis jätke palun alles mind ja mu peret, ärge puutuge meid. Because the Israel will come to destroy that city. Sest Iisrael oli minemas selle linna vastu. So they say, spare me and my family. Ja Rahab ütleski, et Don't kill us. palun ärge tapke mind ja mu peret. So what the spy he will give a scarlet cord to hang on her window, Ja siis from her window as a sign. need salakuulajad ütlesid talle, et tead mis, et kui me tuleme, selleks, et me meeles oleks, siis riputa välja üks punane pael oma aknast, et me näeksime seda. Do you remember that story? Mäletad? Yeah. Yeah. So when Jericho was destroyed, Nii et kui Jeeriko hävitati, Rahab and her family were saved. siis Rahab oma perega pääses. Yeah, Amen. she was a prostitute, Ta oli prostituut, but she was redeemed. aga ta pääses She and her family. oma perega. Though she became from a sinful background, Kuigi tal oli patune taust, she turned in faith to the true God. siis ta usus pöördus tõelise Jumala poole. Because of her faith Ja tema usu tõttu, and courage, tema julguse tõttu, and she never went back to her old life. ja kusjuures see ka, et ta ei pöördunud oma vanaelu juurde tagasi, She became part of the lineage of Jesus siis Christ. kõige selle tõttu, eks ole, sai temast Jeesuse esivanem tegelikult. Let's turn to Matthew chapter 5, Matthew chapter 1. Vaatame Matteuse 1. peatükki siin, We don't have it there. seda meil täna slaidide peal ei ole. It's a last minute. See on niisugune viimase got this. hetke asi, mis ma sain. Matthew chapter 1, Mattuse 1 ja verse 5. salm 5. You can read. Nii. Salmale sündis Rahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Obed, Obedile sündis Iisai, Iisaile sündis kuningas Taavet. Rahab, she's the one. Rahab on siin kirjas. She was Selles a loetelus. prostitute, Aga ta oli prostituut. but she was redeemed. Aga ta lunastati. She never go back to her life. Ta ei naasnud oma elu juurde. And the lineage of Christ came through her. Ja tema on kirjas Kristuse sugupuus. God don't look at what you were doing in your past. Jumal ei vaata seda, mida sa kunagi minevikus tegid. The moment we have faith in Christ and accept Him as God, Hetkel, mil me võtame Kristuse vastu oma Jumalaks, He see you as a new man. tema hakkab nägema sinus uut loodut, A new uut man inimest. where everything, her past, everything, whatever you would have done, is not bothered. Ehk siis uus inimene tähendab seda, et mis iganes sul seal minevikus ka toimus, see teda enam ei huvita. Now you have come to me and you are a new man and I will see you as a new man. Jumal ütleb, nüüd sa oled uus loodu, uus inimene, sa oled minu juurde tulnud ja ma näen sind uue looduna. So it is very important. God sees us as new men. The important thing is, do we see daily our life as new men? Jumal näeb meid uue looduna. Nüüd küsimus on see, kas mina ise ka näen ennast uue looduna iga päev? Every day, the moment we get up from our bed, we have to see, I am a new man in Christ. Iga päev, kui me ärkame, tõuseme voodist üles, me peame teadvustama endale seda, ma olen uus loodu, uus inimene Kristuses. All things are passed away. Vana on möödunud. Behold, I am a new person. Vaata, ma olen uus inimene. I am a new person. Ma olen uus inimene. New things are going to come open in my life. Ja uued asjad avanevad mu elus. The old things have no power over my life. Vanadel asjadel ei ole võimust mu elu üle. I am the temple of the Holy Spirit. Mina olen pühavaimu tempel. The kingdom of God is within me. Jumala kuningriik on minu sees. What are you doing? Mida sa teed? You are empowering your new man by speaking the word of God that has been promised upon your life. You are saying it to yourself. Sa annad väge oma uuele inimesele, oma sisemisele inimesele, uuele loodule, kui sa räägid neid asju enda jaoks välja. Before the world tell you who you are, the moment you get up from the bed, before you start the day, you are already prophesying over your life according to the word of God. Enne kui maailm jõuab sulle midagi sosistada selles suhtes, kes nemad arvavad, et sina oled, siis sina tõused hommikul üles ja sina hakkad enda üle kuulutama neid asju, et sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. You already telling to your mind, you are instructing your mind who
who you are so that it goes into your heart. ja sa tegelikult instrueerid oma mõistust, annad sellele juhiseid, mida ta peab uskuma, ja see uskumus tuleb sinu südamest. You are telling what God looks at you, what God says about you. You are telling to your mind every day, daily to your mind before you start the day with Ja iga others. päev, enne kui sa oma päeva alustad, sa ütled oma meeltele, sa räägid Jumala sõna selle kohta, mida ta sinu kohta ütleb, sa räägid seda oma meeltele. So you have empowered yourself. Your inner man have been empowered, and you are ready to take any challenges in the world because you are empowered by the Spirit of God, Ja through the Word of seega God. sa oled täis väge, sest sa oled andnud väge oma sisemisele inimesele niimoodi kuulutades enda üle ja sa oled valmis välja astuma ükskõik missuguste väljakutsete vastu, mis seal maailma sees ootavad. Are you all with me? Oled sa siin ikka? It's very powerful. See on nii väeline. Starting the day with Christ, with the Sa Word of God. alustad oma päeva koos Kristusega, Jumala sõnaga. Getting up. Sa tõused üles The moment you get up, ja hetkel, kui sa üles the tõused, first thing we see Siis, is what message we receive from so and so. siis esimene asi, me võtame oma telefoni ja vaatame, mida on meile kirjutatud kuskil Facebookis või. The first thing we check the messages. On kujunenud niisugune harjumus, et jah, et esimene asi, ma võtan oma telefoni ja vaatan, kas mul on keegi midagi kirjutanud. Yes, we don't want to, we don't want to miss any message. Noh, see tähendab seda, et ma ei taha ühestki tähtsast sõnumist ilma jääda. But the first thing we need to check is God's message. Aga esimene sõnum, mida sul tuleb vaadata, on see, mida Jumal tänase päeva kohta räägib. Because that is the message is going to strengthen you, empower you to meet the day with challenges you can take control over. Sest it. et Jumala sõna on see, mis aitab sul sellele päevale vastu astuda, mis aitab sul seista silmitsi päeva väljakutsetega. Amen. Even before you sleep, Isegi enne, kui sa magama lähed after you get up, või pärast, kui sa üles ärkad. empower yourself through the Word of God, speaking to yourself who you are in Christ and what are the promises He have made to you. Anna endale väge selle läbi, et sa kuulutad enda üle Jumala sõna, et sa kuulutad enda üle Kristuse tõotusi, mis ta on sulle andnud. Try it out. Proovi, Try it out. proovi. Amen. Amen. I'm not talking something out of the Bible. Et ma ei räägi midagi pühakirja välist praegu. That is why He said, behold, pay attention. Sellepärast ütlebki, vaata, pane You tähele. are a new man every day. Sa oled uus loodu, iga päev oled The uus moment loodu. you get up, Hetkel, kui sa üles tuled. oh God, thank you, I'm a new man, oh Lord. Issand, ma tänan sind, ma olen uus loodu. You are in me, oh Father. Sina oled minus. Through your help, I can do anything. Ja sinu abiga ma saan hakkama ükskõik millega. Your Spirit is in me. Sinu vaim on I minu thank you sees. for this day, oh Ja ma God. tänan sind selle päeva I can eest. take any challenges because you are the one who is going to strengthen me. Ma saan vastu astuda ükskõik mis väljakutsetele, sest sina tugevdad mind. I have the wisdom of God in me because you are wise and full of wisdom. Minus on Jumala tarkus ja sina oled minu sees ja sina oled täis tarkust. When I face people question me in any area, I will have the wisdom to answer them because you are in me to give that answer. Ja kui inimesed tulevad minu juurde mingite küsimustega, siis mul on piisavalt tarkust, et neile vastata, sest et sinu tarkus on minu sees, sina oled minu sees. Because your kingdom is in me. Sest et sinu kuningriik on minus. Your love is in me. Sinu armastus on minus. Your anointing is in me. Sinu võidmine on minus. Your power of God is in me. Jumala vägi on minus. So what you are saying, Mis sa ütled? you are instructing your mind, you are speaking to your heart and to your spirit, and you are awakening what the promise have spoken to you. Sa tegelikult instrueerid oma mõistust, sa räägid oma meeltele, oma südamele ja tegelikult sa äratad üles need tõotused, mis on sinu üle räägitud, mida sa ise oled ka rääkinud. Reminding yourself. Sa tuletad meelde neid. Our problem is, it's not we don't know the Bible. Meie Worst probleem Bible ei ole verse. see, et me ei teaks Piiblit, me teame küll. It's not we don't know the word of God. Või et me ei tea Jumala sõna. Every Christians know the word of God. Iga kristlane teab Jumala sõna. Those who are reading the Bible, they know. Need, kes loevad Jumala sõna, need teavad. The issue is, Probleem on selles, we don't remember. et meil ei tule meelde lihtsalt. We don't remember what we... Meil ei tule meelde. So how to remind ourselves? Kuidas siis endale meelde tuletada? By speaking and speaking into our spirit man. Kui me räägime ja räägime oma vaimu sisse neid asju. That is why in the Old Testament, Sellepärast Vanas Testamendis God told the Israelites, ütles Jumal iisraellastele, everywhere, write the word of God everywhere. So whenever you look, you remind yourself.
ta ütles, kirjuta see sõna igale poole, põhimõtteliselt uksepiitadele, oma käepaeltele, igale poole, kus iganes sa vaatad, et see Jumala sõna tuleks sulle meelde kogu aeg. They have that habit. Ja neil ongi see harjumus. Everywhere they put the word of God, very important word, to remind themselves. Neil on igal pool absoluutselt Jumala sõna, et see tuleks neile meelde. Why? Miks? So that whenever we look at the word and we remind, like that word, Joshua 1:9. Kui me vaatame ükskõik kuhu, siis me näeme Jumala sõna, näiteks seal on kirjas Joosua 1:9. A word that is already here. Või siis see sõna, mis seal on. Seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Mattuse 6:33, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigsust, siis kõike muud antakse teile peale. It's a reminder, whatever important verse, to put it in front of us. Et see on meeldetuletus, mis iganes on olulised kirjakohad, pane see endale silme ette. John 1:12. Johannese 1:12. Why all these verses? Miks kõik need kirjakohad? So whoever walk in, they will read and it's like the word of God is speaking into the heart of the people. Et kes iganes siit uksest sisse tuleb, ta näeb neid kirjakohti, ta saab neid lugeda ja see sõna saab kõnetada nende südameid. Maybe you will say, yes, I know this verse, yes. Võib-olla sa ütled, jaa, ma niikuinii tean seda kirjakohta. Any unbeliever who walk in, maybe that word will be a salvation word for them. Aga kui näiteks uskmatu tuleb sealt uksest sisse ja ta näeb seda sõna siin, siis see sõna on näiteks päästeks temale. Our problem is we look at this verse and say, yes, I know. It become a familiar word for us. Ja, et meie probleem on see, et meie vaatame seda sõna, et jaa, et tuttav asi, et mina tean seda, jaa. Seek ye first the kingdom of God is a familiar word, so we don't pay much attention. Või siis otsige esiti Jumala kuningriiki tema õigsust. Tuttav asi, ma tean seda. Ma tean tähele seda. But if you take this word, behold, all things are new, you look at it and pay attention to it and start to meditate on the word of God, revelation come and you will receive the revelation of God that lift up your heart, lift up your spirit, man. Kui sa hakkad tähele panema, Piibel ütleb, vaata, pane tähele, kui sa hakkad neid asju tähele panema ja enda sees läbi mõtlema ka, siis need asjad tõstavad üles su vaimu. Because every word has power. Sest igal sõnal on vägi. It is written by the Spirit of God. Jumala sõna on kirjutatud Jumala vaimust. And if we pay attention to ja kui sa it, paned tähele seda, the word will pay attention to you. siis see sõna paneb tähele ka sind. If you pay attention to it, kui sina paned tähele Jumala sõna, the word will pay attention to you. siis Jumala sõna pöörab tähelepanu ka sinule. If you pay attention to your new man, kui sa paned tähele, pöörad tähelepanu oma uuele inimesele, kes sul then on, the new man the others will pay attention to the new man that is in you. siis need inimesed, kes on sinu ümber, pööravad samuti tähelepanu ja näevad seda uut loodut, uut inimest sinu sees. Are you all with me? Oled sa siin? Let's turn to Isaiah Avame koos Jesaja raamatu 43:19. 43:19. Isaiah 43:19. Jesaja 43:19. You know why some people are not able to break through in their life? Teate, miks mõned inimesed ei ole võimelised oma elus läbi murdma? Is because every word has become a familiar word where they have no more life to concentrate. It is no more a rhema word for them. It is become a logos. Sellepärast, et iga kirjakoht siin näiteks, mis me ka näiteks toome, on saanud nagu väga tuttavaks. See on väga-väga tuttavlik ja see on jäänud logoseks nende elus, pelgalt kirja pandud sõnaks, et enam reema sõna nende elus justkui ei ole. They are not paying attention. Sellepärast, et nad ei pane tähele seda. They don't see it as a life-changing word. Nad ei näe selles elu muutvat sõna. Isaiah 43, Jesaja 43, verse 19. salm 19. Behold, Vaata, again vaata, jälle vaata, behold, vaata, behold, vaata, pay attention, pane tähele, see, näe, give attention to what I say. pööra tähelepanu sellele, mis ma räägin. I will do a new thing. Mina teen hoopis uut. Now it shall spring forth. See juba tärkab. Shall ye not know it? Kas te ei märka? I will even make a way in the wilderness Ma teen kõrbegi tee, and rivers in the desert. tühjale maale jõed. What a promise. Milline tootus. What a powerful promise. Milline väeline tootus. But this promise will become powerful when a person pay attention.
aga see tõotus saab väeliseks siis, kui inimene pöörab sellele That tähelepanu. means they don't put their focus on anything but paying attention, taking the word seriously and looking into it. Ta ei keskendu mitte millelegi muule, vaid ta paneb tähele Jumala sõna, ta keskendub Jumala sõnale ja ta uurib seda. He only not make a person a new man, he also make everything new. New things will start to break out. Ja mitte ainult ei tee see inimesest uut loodut, vaid kõik tema ümber saab uueks, kõik uued asjad hakkavad esile tulema. I will do a new thing. Jumal ütleb, et mina teen uut. It is a promise. See on tõotus. It shall spring forth now. See juba tärkab nüüd. If you recognize yourself as a new man daily, Kui sa näed endas iga päev uut new loodut, things will break forth in the name of Jesus Christ. siis need uued asjad tulevad esile Jeesuse Kristuse nimel. The question is, shall ye not know it? Do you not know it? Küsimus on siin see, kas sa ei märka vä? I will make a way in the wilderness. Mina teen kõrbessegi tee. Is your life like a wilderness? Kas sinu elu meenutab kõrbe? God is telling, I will make a way. Jumal ütleb, mina rajan sinna tee. In wilderness, we do not know where to go because it's a wilderness. There is don't know which direction to take. Ja kõrbes või tühermaal me ei oska kuskile poole minna, sest seal ei olegi suunda. Where we fail to go get guidance, where am I to go, even in our life? Ja siis me ei teagi, kuhu minna, samamoodi meie elus. Sometimes our life can be like a wilderness. Which direction to take? I do not know which direction to take. It is so confusing. Oh God, help me which direction to take. Vahest võib meie elu tunduda nagu kõrb või tühermaa ja me küsime Jumala käest, kuhu minna, ma ei näe suunda, aita mind lihtsalt, ma ei näe kuskile, kuhu minna. But the moment we recognize I am a new man, Aga nüüd, kui meie saame aru, et me Because oleme uued inimesed, uued loodud I am a new man, new things will break forth. ja kuna ma olen uus inimene, siis uued asjad tulevad esile. And he will make a way because I'm a new man, new things will break forth. Ja Jumal rajab tee, sest et mina olen uus inimene ja uued asjad tulevad esile. Oh Father, it looks like a wilderness, but your word said you will make a way so that I know where to walk. Issand, ma vaatan, et kõik see näeb siin välja nagu üks tühermaa, üks tühi kõrb, aga sinu sõna ütleb, et sina rajad kõrbessegi tee, nii et palun, raja mulle tee, et ma näeksin, kuhu minna. You cannot look at the new way if you have a old mindset. Aga sa ei saa otsida neid uusi teid, kui sul on vana A mõtteviis. new man can see the new way. Uus loodu saab näha neid uusi teid. Our old mindset cannot see the new way. Vana mõtteviis ei ole võimeline nägema uusi teid. Are you all with me? Oled sa siin? A new man can see the new way. Uus inimene saab näha uusi teid. There can be wilderness in your life. Sinu elus võib olla kas või kõrb. The place can be a desert. See paik võib olla üks tühermaa. But a promise has been released to your life. Aga sinu ellu on antud A tõotus. new man will see new things. Uus inimene näeb uusi asju. Your life can be wilderness, but God said, I will make a way so that you can walk through. Sinu elu võib tunduda kõrbena, aga Jumal on taotlenud, mina rajan tee, et sina saaksid sellest läbi minna. I will be your compass. Mina saan sinu kompassiks, ütleb Jumal. If your life is a desert, Kui sinu elu on nagu tühermaa, I am a God who can make desert into a river. siis mina olen see Jumal, kes muudab kõrbe, rajab kõrbessegi tee, muudab selle jõgedeks. But that new thing to see, the new man have to see through it. Aga see uus inimene peab neid asju nägema. The old life cannot see the new things of God. Vana eluviisiga inimene ei näe Jumala uusi asju. A new man always attracts new things in the Lord. Ja uue mõtteviisiga inimene, uus loodu, tõmbab alati ligi uusi asju Jumalas. I pray in the name of Jesus Ma palvetan Jeesuse nimel, that this word will break forth into your spirit, man, what I'm saying. et see sõna murraks esile sinu vaimus. In the name of Jesus, Jeesuse nimel. that this word will break forth into your spirit, man. Ja see tuleks esile sinu vaimus. In the name of Jesus, Jeesuse nimel. every familiarity spirit, Igasugune in familiaarsuse the name of Jeesuse Jesus, nimel. be broken right now. Sa murtud just Be nüüd. broken Sa right murtud now. just nüüd. Your old mindset have no more power over your life. Su vanal mõtteviisil ei ole enam väge The su word that üle. I speak in Jesus' name See sõna, mida ma räägin will Jeesuse break nimel, forth even this day. see tuleb esile Will täna. break forth even this See day. tuleb täna In the esile. name of Jeesuse Jesus nimel. Christ, every power of the old mindset be broken even right Igasugune now. vana mõtteviisi vägi saagu murtud just In the nüüd. name of Jeesuse Jesus, nimel. in the name of Jeesuse Jesus, nimel. let the new man arise in your spirit. Uus inimene tõusku sinu I'm vaimus speaking üles. to your spirit, man. Ma räägin su I'm vaimule. not speaking to your mind. Ma ei räägi su I'm meeltele. not speaking to your logic. Ma ei räägi sinu I loogikale. am speaking to your spirit, Ma man. räägin sinu This vaimule. day, rise up.
täna tõuse üles, because you are a new man in sest Christ. sa oled uus loodu All things Kristuses. are over, Vana on möödunud and God will make new ways. ja Jumal rajab uusi teid. God will make new ways in the Jumal name of rajab Jesus. uusi teid I'm Jeesuse nimel. speaking to your spirit man. Ma räägin sinu Every vaimule, disturbance, igasugune segadus, every walls that is trying to mis iganes distract you. müürid, mis tahavad In the sinu name of tähelepanu kõrvale Jesus, tõmmata Jeesuse even nimel. this day, Täna let it be broken. saagu need murtud, Let the Jericho wall come down in Jesus' Jeriko name. müür langegu Let maha. the Jericho wall come down in Jeriko Jesus' müür name. langegu maha. A new man will see new things. Uus inimene näeb uusi asju Your wilderness, you will find the way. ja oma kõrbes sa leiad tee. If your life looks like desert, God says, I will bring rivers to you. Kui su elu tundub olevat nagu kõrv või tühermaa, siis Jumal ütleb, et mina panen sinna jõed voolama. A new man's lifestyle attracts heaven's favor to make a way for you. Uue inimese eluviis tõmbab ligi taeva soosingut, mis rajab sulle uusi teid. New man attracts the heaven. Uus loodu tõmbab ligi taevast. New man opens heaven door. Uus loodu avab taeva ukse. Ephesians chapter 4 verse 20. Efeslastele 4 salm 20. What happens if suddenly I do things that is against God? Mis saab siis, kui ma äkki hakkan tegema asju, mis ei ole Jumala tahtega kooskõlas? There are times we can put on the old man. On aegu, kus me tahame uuesti riietuda vana inimesega. What is it written? Ephesians chapter 4 Mida verse 20, kirjutab, 24. Efeslastele 4, 20-24. Ephesians chapter 4 verse 20 to 24. Efeslastele 4, salmid 20-24. That however is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in him accordance with the truth that is in Christ. Aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma, kui te tõesti olete temast kuulnud ja temas õpetatud nõnda, nagu tõde on Jeesuses. You were taught with regard to your former way of life to put off your old man, Et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, which has been corrupted by its deceitful desires, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid, to be made new in the attitude of your minds, ja saada uueks oma meele vaimus and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Here Paul is telling the old man and the new man, putting off and putting on the new man. Paulus räägib siin vana inimesest lahti riietumisest ja siis paneme selga uue inimese. He never mentioned that God will put off that old man and put on the new man. He never said that. Ja Paulus ei ole öelnud, et Jumal teeb seda, et rietab sind vanast inimesest lahti, paneb sulle ilusti uue inimese selga. It is you. Sina teed It seda. is I who put on the attire, the old man, or put off the old man. It is a choice of each man. See on igaühe valik, kas ma nüüd jätan selle vana loomuse selga või ma heidan selle enesest ära. That is why some people, the day they accepted, they become new men, and suddenly they take off their new man and put on the old man. Aga vahest juhtub inimestega niimoodi, et nad võtavad Kristuse vastu, siis nad on uus loodu ja siis äkitselt nad heidavad selle uue loodu enesest ära, panevad tagasi selga selle vana inimese. How they put on the old man? Mismoodi? They go back to their old life. Nad lähevad tagasi oma vana elu juurde. But again, Paul is telling you can take off the old man, old clothes, and put on the new man again. Aga Paulus ütleb siin, et sa võid ära heita selle vana inimese enesest ja panna endale uuesti see uus inimene. So what am I trying to say? Mis ma tahan öelda? As a new man, if you have fallen into temptation, Ehk siis, kui me päästetutena oleme langenud kiusatusse, don't stay in that mud forever like a swine. We are not swine. siis ära püsi seal mudal loigus igavesest ajast igavesti, sa ei ole mingi siga. We are created in the image of God. Meie oleme loodud Jeesuse Jumala näo ja kuju järgi. If you have made a mistake, Kui me oleme teinud mingi vea, be quick to go into the presence of God. siis tuleme ruttu Jumala ligi olla. Ask forgiveness. Palume andeks And cleansed by the word of God, by the power of God's blood. ja saame puhtaks pestud Jumala sõnaga, Jeesuse vereväega. He's always there to forgive you. Jumal saab sulle alati andestada. And then put on the new man and siis- recognize
riietu uue inimesega I am a new man. ja sa tunnusta seda, et ma All olen things uus are inimene. over. Vana on möödunud. Yes, it was an accident. It happened. Jaa, see asi juhtus niimoodi, jah. But now I'm in Christ again to Aga- take that walk. Ma olen nüüd uuesti Kristuses, ma käin nüüd uuesti Kristuses. Don't keep meddling on the old things with the old mindset. Ära nüüd jää mõtisklema kuskile vanade mõtteviiside juurde. Rise up and say, I'm a new man. I cannot live in this old life. Tõuse üles ja ütle, et ma ei saa elada selles vanas mõtteviisis. Amen. Amen. We go back. Me tuleme tagasi. Be quick to go to God and ask repentance. Tule kiirelt Jumala juurde tagasi, palu andeks. Be quick to reconcile with God. Lepi ära Jumalaga Be ruttu. quick to put on the new man. Pane uuesti see uus How inimene. you put on the new man? Kuidas moodi? Going back and say, I'm forgiven, I'm a new man, I'm back to God. I'm going to go on with God again. Tuled Jumala juurde tagasi, ütled, mulle on andeks antud, ma olen taas uus inimene, ma lähen Jumalaga edasi. Amen. Amen. And then again, God gives this promise. Ja siis Jumal tõotab jälle. Isaiah 49:16. Jesaja 49:16. It's so many promises that God have given us. Nii palju tõotusi, mis Jumal on meile andnud. See, Vaata, Vata again. See, jälle, vaata. I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati mu silme ees. Amen. Amen. Vata. Vaata, Pay attention. pane tähele, Look closely. vaata lähemalt. See what I am doing. Näe, mida ma olen tegemas. I have engraved you on my palms of my hands. Ma olen sind märkinud oma peopesadesse, inglise keel ütleb graveerinud. Amen. Amen. A new man will understand what I am saying. Ja uus loodu saab aru, mida ma räägin. A new man, God said, I am engraved you on my hands. Uus On my loodu palms saab of aru, my hands. kui Jumal ütleb, et ma olen sind märkinud, graveerinud oma peopesadesse. God cannot hold a person who are all mindset. Come again with that? God cannot hold. Okay. Hold. Ja, et Jumal ei saa hoida kedagi, kellel on vana mõtteviis. He can protect you. He can cover you with a new mindset. Ta kaitseb sind ja hoiab sind, kui sul on uus mõtteviis. As I said, whatever He promises, He will keep to it. Nagu ma ütlesin, et mida iganes Jumal on tõotanud, siis sellest ta ka kinni peab. Amen. Amen. If His promise is, I will engrave you on the palms of my hands, He is. Kui ta on tõotanud, et ma olen sind juba märkinud, graveerinud oma peopesadesse, siis nii on. Amen. Amen. New men will see all these good things of God, the promises, and walk in the new ways of the Lord. Uus loodu näeb Jumala tõotusi ja käib nendes, käib Jumala teedel. Finally, Ja viimaks, Proverbs chapter 4, õpetussõnad 4, verse 20 salmist 20 till 22. kuni 22. Proverbs chapter 4, Õpetussõnad 4, 20, 20 verse till kuni 22. 22. This verse See is not only kirjakoht, for children. see kirjakoht ei ole mitte This ainult verse, lastele, no matter what age group you are, mis iganes vanuses sa ka you poleks. can be 80 Sa võid olla you can be 80-aastane, 90, sa võid olla you can be 90-aastane, 100, sa võid olla and 100-aastane. see, still God sees you as sons and daughters. Ja Jumal näeb teis ikka poegi ja tütreid. He still sees you as sons and daughters. Jumal näeb meis ikka poegi ja tütreid. And what is He saying? Mis ta ütleb siis? My son, Minu poeg, my daughter, minu tütar, pay attention to what I say. pane tähele minu sõnu. He said, whatever He have spoken now, Mis iganes ma olen rääkinud, siis Jumal you ütleb, are a new man. sa oled uus loodu, All things are gone. vana on möödanud, Behold, you are new. vaata, uus on sündinud, sa oled uus. I will make ways. Ma rajan tee, In the wilderness, I will make ways. kõrbessegi rajan tee. If your life is like desert, I will bring forth the rivers of living water. Kui su elu tundub nagu üks tühermaa ja kõrb, siis mina toon sinna jõed voolu. My son, Mu poeg, my daughter, mu tütar, pay attention to what I say. pane tähele mu sõnu. Turn your ear to my words. Pööra oma kõrv mu kõnede Do poole. not let them out of your sight. Ära kaota neid enesel silmist. Keep them within your heart, Hoia need oma südames, for they are life to those who find them sest need on eluks sellele, kes need leiab and health to one's whole body. ja terviseks kogu tema ihule. Amen. 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 Pay attention to what I say. Pane tähele mu sõnu. Turn your ear to my words. Pööra oma kõrv mu kõnede poole. Do not let them out of your sight. Ära lase neid enesel silmist. Keep them within your heart, Hoia neid oma südames, for they are life to those who find them. sest need on eluks sellele, kes need leiab.
I say that again. ma ütlen uuesti, For their life sest need on to eluks those who find them. sellele, kes need leiab. Those who are looking, those who are finding, those who are knocking, those who are pursuing, they will see it. Nendele, kes otsivad alatasa, kes järgivad, kes ajavad taga neid asju, need Those who leiavad are need. seeking, Need, kes otsivad, they will find them nemad leiavad. and help to one's whole body. Ja need on terviseks kogu tema ihule. It's not my word. See ei ole minu sõna, It's not God's word. see on Jumala sõna. A person who is seeking Inimene, kes After God. otsib Jumalat and recognizing himself as a new man. ja tunnustab endas, et ta on uus inimene, uus loodu, New man will recognize all the promises, siis see uus loodu tunneb ära kõik Jumala tõotused pay attention to it, ja paneb neid tähele and will never go back to their old life. ega lähe iialgi tagasi oma vana elu juurde. Even we fail, Isegi kui me teeme mingi we vea, get back to God, siis me tuleme Jumala juurde ask tagasi. forgiveness, Me palume and andeks put on the new man ja riietume uuesti and uue move inimesega on in life ja läheme elus edasi with Christ. koos Kristusega Let's muidugi. stand before God. Tõuseme issanda ees. Father, we thank you, Lord. Isa, me täname sind. Thank you, Jesus. Tänu sulle, issand. Thank you, Father. Ülistus sulle. Lord, I pray in the name of Jesus Isa, ma palun Jeesuse that nimel. we will start our day daily knowing that we are a new man, oh Me Father. alustame iga päeva teades, et me oleme uus loodu. Oh Father, before we encounter the day, oh Father, Lord, Enne kui me oma päeva alustame, with jobs, with all kinds of enne kui family tulevad issues, igasugused tööd ja pereasjad, we pray in the name of me Jesus. palume Jeesuse The nimel, moment we will get up, the moment we get up, et hetkel, kui me üles ärkame, we will recognize me the tunnustame new man in us, seda uut inimest enda sees the power of God that you have released ja into Jumala our life, väge, mis sa oled vabastanud meie ellu. the kingdom of God that is within us, oh Jumala Father. riiki, mis on meie And sees. Father, in the name of Isa Jesus, Jeesuse nimel, even before we go to sleep, oh enne Father, kui me läheme we magama, recognize knowing that you have protected us, me tunnustame seda, et sa oled meid that kaitsnud, we are continue to be a new man. It's a daily thing till we meet you, oh et me oleme Father. ikka uus inimene, uus loodus, see on igapäevane asi, kuni me kohtume sinuga. That we will not go back to our old life. Et me ei naase oma vana elu Old life juurde. have no more power over our life, oh Vanal Father. elul ei ole enam väge meie For elu our üle, mind is renewed through sest you, oh meie Father. meeled on uuendatud sinust. Through renewing of mind, Meele uuendamise läbi oh Father, the new man is empowered, oh Father. saab uus inimene, uus loodu väge. We lift up this church into your Me hands. tõstame selle koguduse sinu Let your kätesse. name be Sinu glorified nimi through saab them. austatud meie In läbi. Jesus' name I Jeesuse nimel pray. palun seda. Amen. 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 Kiitus Jumalale.